Mai gwai na ta Guikhanliu maling mai YouTube channel bek jing net la mai thon riu dare. Asai August tarik kanai kum sing nai na chui na padai. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sap na kho. Dimapur August tarik khat. Naga Hoho tong rai mai Federal Assembly kum sing nai na chui na padai kure ching nai na chui na ta chat 10 year khang. AIDA Conference Hall, Don Bosco Higher Secondary School, Dimapur Khao, August tarik khat nung tat kai kan the. Naga Hoho Federal Assembly kau tai resolution pangu lalo kane. Rai mai resolution kau tai ting kum sui na chunai Government of India le NSCNIM ka kau ceasefire agreement sign suna tat kai kan mai tang August tarik kathum kum singnai na ru na pungu tai framework agreement sign su kani kumna November tarik ru na chanai kum singnai na ru na chanai kau tai agreed possession sign su dat kani diki Government of India le naga mai ka kau accord azu sign su kan mai kau Government of India tong lungning inthan mak mai khatni political will rau mi zangrui Gongtang magna bami tuna sakane accords koi tai appeasement paper khangna lalauna kaling metan thu tan pat magna bame tingkum ru lung khau peace accord ru na khat hai sign sutan kan thi tuna sakane Naga Hoho thilai na accord sign sumaina ruina ka tong issued link tai address sunga magna bame kading khaulat luma khang sign sumai accord se permanent peace ramagi kumai zangri intaw tong Government of India relungning inthana Indo Naga issued kau permanent solution # stakeholders koi rui kumlau nu mai khau loi lau khang zanghoi kane kanai me resolution khau Naga Hoho re negotiating parties kanai khau lum mai nai na tat kai khang khani Armed Forces Special Power Act hailagan khang sakane Atspar re human rights ta su kabiu lau the kum na ka khoi mak mai man sai asu panti da su ama lau kan the tuna sakane Atspa bang khau kabiu ran mai pat kan mai pang khau tai oinam kum singkhat na phai skill rik ta chat na chanai operation bluebird pat kan mai kum singkhat na phai skill rik skill na padai khur pangu khau makok chung le akuluto patkan mai khatni kum singnai na chui na khat khau oting naglan khau patkan mai ta ka chau lo kan nei kum na Naga Hoho rui draconian act ti high permanent suna naga area khau la galau khang sa kan nei kathu mai suna assembly khotai Naga Hoho rui Indo Myanmar borderland free movement regimes FMR lagan kan mai ta nu ni mak mai indau kan nei kum na naga mai tung interest khau free naga regime hai kaloi na laudat khang sa kan nei Padai Mekhau Dilung Mai Naga Mi area Northeast region kau illegal immigrants di hai Zausilau Kang Sakane. Intau Kuki Maite conflict Manipur kau naiba mi hai Government of India tong chimak Mekhau riye tuna Sakane. Naga Hoho Assembly tong income my resolution kau tai Naga mi koi rilung sam na common goal to maitu Naga nationalhood kang ding in sam kang appeal sukane. Infal August tarikat Manipur latlu kau rikan yu kai galau na Accompanied relief came khau ba mai internally displaced person nunri August tarik khat nong rally tat kai kan the protest rally khau te IDP akadui PM Modi khani Amit Shah rui kan yu kai mai indai lo tong de tuna sa kan the kai mai raw bo mai kan khau Assam rifle da kalau khang sang hoi kan ni tiki kan yu thaura mi tuna daw kan ni tuna sa kan ni Accompanied relief came tong IDPs nunri protest rally tat kai kan mai khau tai security forces nunri khamding na tear gas rubber bullets smoke bombs ngan kap na alai kan tuange mi khaute police nun le lat gai pat kane kumna mansai gai si kabiu kani tuna cham te rui ti thai kane relief camp khaulung ba minun te roi placards khani banner sina kaniu kai Tengnopal district mori khauti lung laudat khang demand su kane Infal August tarikat Internally displaced person nun rui kaniu kai ti han lauda thu tuna protest rally tatba meta cover su khang tatba mai Impact TV tong chamla meta singjamai akampat ka Manipur police officials reban ke laukan meta All Manipur Working Journalists Union Amju Khani Editors Guide Manipur EGM Ritan na nutni mak mai indau kan the Chamla mi tai ban kai laukan me khau chamla mi nun rui nutni mak mai rally tat kai na ka khoi nai me police officer ru khau tan mai action la lo khang demand su kan the protest tai Amju khani EGM rui lang kan tongi EGM khani Amju tong protest rally dai Manipur Press Club korui Chief Minister Bangalore ngan tat gong kan nei kumna Chief Minister N Biren Singh khau tan mai action la lo khang memorandum ni ti lau kan the police riban kai lau khori kabiu kan mai RC Mangang Impact TV reporter re sakan mai thailai na IDP protest rally tat ba mitong chamla khang accompanied relief camp Infal East khau katwang team le kong kan tonge katwang cameraman re protest kai ba mitan nambam khau kamai ni phone khau rally tat ba minun ta Nambam tongi mi khautai sub inspector akhadui te buisina video nambam tongchu tuna than megan khau kamai chamla mai de tuna sa indau kan tongi tiki kamai press card len khang su khau police tari bai ka hau kan tongi tuna sa kane mangang thailai na sub inspector de ri ka saw khau diangleng padai pangu kane kumna ka tong phone subak na ka tong furit ni sekak lo kane
mi taina rapna police officer de resoloi laupni tumai ngan na kapin kani tuna sakane RC mangang da sub inspector riban kailau mitang Raj Medicity khawra zau khongphungwang kane mi da khaw wai Rupa Chandra Impact TV tong chief editors kani EGM tong general secretary re police tong tan ti haitan na nu nimak mai indau kane kumna chamlaw mai goi re akhatna suna pianmak mai indau wi tuna sakane mi lungkhaw chief minister N Biren Singh re chamlaw mai nun ru khaw ban ke laukan mai khaw director general of police DGP da investigated kai khang sapuni kumna ka khoi nai mai police officer da inthot nga lungkhaw phupal puni tuna sakane EGM khani MJU to memorandum CM khaw tikan mai khaw tai khwang rig daina ta chat lungkhaw ka khoi nai mai ta phupat khang demand sukane Infal August tarikhat Manipur Government with National Food Security Act NFSA Napsam Chingpadai Phaithum Riktachat Nachuruk Metric Tons Zone Haukan My Consumer Affairs Food and Public Distribution CAF and PD officials Kanaita aside suspend Sukante Suspense Lokan My CAF and PD officials Kanaitai K Nava Chandra Singh Khatni Linen Sarinthame to not Sakane Kanai Ru Kau FIR Chanlaukan My Tang Police Nim Kani Tiki Court Kanaita Bell Kau Impad Laudat Kane CAF and PD officials kanaita suspend sukan metai Capricorn Assembly Constituency dong MLA Sin Norel Hassan Rui CAF and PD Minister Laisangthem Susandro Maitai kau Assembly Session kau Lathan kan metang case tai sinthau kan tuange CAF and PD Minister the Rui preliminary investigation takai migan kau NFSA bang kau Food Corporation of India re-allot sulau may napsam Gaisi Zwangalau mita thai pathi to not dau kane CAF and PD officials kanai re napsam Zwangan kan may kaurui Kabiu my district tai Tamenglong Noni Kangpokpi Infal West kani Infal East kasabame Infal August tarikhat Manipur Chief Minister N Biren Singh re social media X kaurui Thangmaiban AC dong MLA Khomukcham Joy Kishan tam Manipur government spokesperson khangkada lokanthi tuna tithai kane Joy Kishan the government spokesperson khangkada lodat kan merui kalai me azu phungwong pani thei tuna sakane Beirut August tarikhat Hezbollah leaders Fuad Sukar the Lebanon capital Beirut kau Israeli airstrike rui mi naida kau suloi kan metang Hezbollah leaders rui funeral bam kau Israel le ri sumai high face kathan ta gudat ni thei tuna sakante mi da kau Tehran Iran supreme leaders ri ni Hamas military wing Mahoma Dave the Israeli airstrike rui Gaza kau suloi kan meta nu ni mak mai indau kan thei kumna Hamas leader Ismail Hania da Wednesday nu Iranian capital Tehran kau suloi kan meta ni nu ni mak mai indau na Israel ru kau ri hai handat ni thei tuna sa indau kan thei tiki asai ngan melung khau hanei thai kan mai khau Israel rui kan yu rui suloi tongi tuna sa inthan pan makna bam di e kumna Israeli military spokesperson Rear Arm Daniel Hagari rui Middle East khau kan yu minung tai ri kai kan mage tuna sa kane milung khau Israel rui Hezbollah commander for Sukkar da Tuesday nung suloi kan metai kan yu ri tumai thu sa inthan kane Tuesday nung Israel airstrike khotai rui Iranian military advisor kazau na civil pangu ni thaikan tonge Israel thilaina Israel dong soccer field football ground kau rocket attack suna allow ru na kanai thaikan meta fort soccer ri tuna sakane kage nai me jam ti thai mai Rokmai Naga Council Manipur Guangputni mai August tarik group na charu khauri ka hauna August tarik tri na chikyu kumsingnai na tri na pedai lung khau rai mai hypo jadonang football tournament hai Tamenglong natural ground khau tat kai pni the metong tournament hai Rokmai Naga Council Manipur khani Rokmai frontal organization goirui hypo jadonang martyrs day to observe sumai sunat lang puitonge tournament khau hai ka zaw lonuk mai goi ka tumna registration sulau putho tuna open invitation tipat pitong the champion team khang cash prize chingrik sanai with trophy runners up khang cash prize chingrik dai third place khang re cash prize chingchui last date of registration ruina August tarik runa kanai ngan sulau nupni tuna ti thai pat pitong by convener Rokmai Naga Council Manipur Paris Olympic medal teli kumsingnai na chui na padai as on August tarikhat kumsingnai na chui na padai rank country China re medal chui na padai latang law na mami United States re medal tamru na chanai French re medal chui na chanai khani India re medal kuthum Tamenglong ting nai luan pok phabu tarik kanai kumsingnai na chui na padai lauchuan kalan ting sin sing bang ting rai nai pok phabu tarik kuthum kumsingnai na chui na padai lauchuan ting rai nai kalan ting sin muak nai sing bang ting rai nai The Gaanphiu Mel DGM Chamche subscribe Solauni Mai Hametai Inquiry Complaint Solauni Mai Guirui 9612535794 Kau Contact Solau Puong Mai Guina King in Sui na King Lau Mikhangta Guikhanliu Maling Mai YouTube channel Bek Tunre Kaloi na Tunku Mai Indau Dare Intuan Ting Sung Kuang Baro Makai Kai Migan Karoi Mai Guina King in Samda Lakho Tunku Thay